Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaikamu. Tukui Willakuikunata apamuspa. Masua Malulia Majeria Matalactanchipa Aujan Kichkan Auja Lleguna Palleguna Kainacha de Caruchcanche Revista semanal Rimarininchik Nishan Programa Chikman Sabaón Domingón Perique Revistancho Auja Lleguna Palleguna Chaepe Javarin Chigrique Tukuy Imapas Jaikapas Kai Pachapi Kunamanta Chayna Jariquiña Caipiña Tericulachcanchic a través de redes sociales y plataformas digitales Chayna Tarica a través de las ondas amigas de Radio Agricultura 89.7 y 100.5 FM. Bien, vamos a una panchelecona, bien, ya chay caramuchiña, huachilequiman, llacta, chalequiman, kunan jarique, huilla, cuicunabaña, rica huilla, cuicunabaña, haría algo pasado con esta transmisión, pero y nada más, chay narico, palegona, son fallas técnicas de transmisión. Ya vamos a una panchelecona que hay noticias internacionales, Nishant Javarizun, Chihuahua, Chalegona, Panchalegona. Kay El Salvador Nisham Gachkareke cárcel con Achay Mangiu Kaitaita Bukele que apay con la pachay delincuentes maras Nishanguna tu apeja maracona ricao Benskay Perú suyo piñata Fujimorista con ricao Waka Venezuela piñata bueno chay grupo Sotin delincuente en Gopa bueno, yo tengo en todo con cada llacta picachcarico organizaciones criminales o Gilego en Palego, los maras y que nape waka ni son chico waka El Salvador ni scampi lumpaita mona y chacor jarico o Gilego en Palegona lumpaita mona y chacor jaimata hasta banga mona y chacorja o Gilegona Panchelegona rona tukuita suakui pe asalto petuko ere que paigona bamaken pe carga policía con apas paigona tacaso juez con as fiscal con apas hasta autoridad con apas alcalde caspa gobernador caspa reke chay delincuente con bamaken pe carga taita bukeli ay correspondmi que le conata tikraron en as juez con atas amenazai con juez con amana sentencia con aja alguna cangechi cómplice y angayat uchkwasi man yai korache nis perpegonatas amenaza gana teme ukuchawasilla chay maracona chay suakona chay delincuente kona ay chay tjallago y korjako y naspa con angareke uchkwasi petiara echkan gorike kai cárcel ukupewak na perekewak El Salvador nishampi Chaymanta apaita monación incluso kai Perú suyupipas kachkan proyectos de ley y mapa hasta van jareke kai llapa preson chikunata wakman apanankopa pero fujimos mereke tumpata chayta jarkakuchkan porque achka fujimos takuna kachkanku preso con etapas chayman aparachikunankumanta rikao entonces paikuna oponikuchkango y mientras Estados Unidos piñata nichkan rike allimponem kajaya llapa inmigrantes llapa chay delincuentes kay Estados Unidos piyangaña mirakoron rikoron
chajaya chay famoso tren de Aragua, claro, chay tren de Aragua venezolano ricao, chay tren Aragua pas mira coron llumpa kay Estados Unidos penas pa chaqwawachkanchik chay kunata leo apachisunchik kay Bukele chay carcelingoman hinachon nispa riki achkataña aparachinko tren Aragua kunata wawqillakuna palakuna kaynaman riki kay El Salvador nisqanman chaypi kachkan riki achkallaña detenisqa wawqillakuna palakuna y chaypi riki llapa delincuente riki cadena perpetua nisqanpa chay jefekunaqa kakuchkanku mientras último chupachapi kaqkuna eso rika unay watapaq kachkanku según riki según juezkunapa nisqanmi hina rika watapaq iskay watapaq chunku watapaq incluso iman pasakuchkarqa wakiqkunata riki chay jefenkunata riki apaykuchkarqaku iskay kimsa watallapaq riki juezkuna chaynata mañachkarqaku pero iman pasakurun ya paykunam kaqlla kutiykunan manam lluqsinqachu paqa kusisqaña kachkarqaku kunanmi lluqsiramusaqku hinaspan Bukeleta rik qatikachaykusaqku astawan peortam ruwasaqku nispa amenazayta qalirimuchkara riki justo lluqsiykamunanpaq kachkatin hinapti riki Bukele leykunata tikrayku hinaspa niykurun ya paykunam kachkan culpable kay bueno kay delitumantaqa ñachiki libreña paganña pero kachkanraq kay huknin delito kay nispa wawqillaykuna pallaykuna chay delitukunata yapaykun hinaspa wataron riki wawqillaykuna kay delitukunataqa mana lluqsinqañachu nispa chay riki chay presukunata nishu presunkunataqa nishu presión delincuente kuna ni mancha nishu chay delincuente kuna ta wawqillaykuna pallaykuna imata ruwachkanku astawan riki chay nishu delincuente kunataqa apaykulla wichqarunku riki chay cárceles de máxima seguridad nisqanpi rikao ruwaron riki chay tayta Bukele riki cárceles de máxima seguridad chayman aparun tumpankunatañataq riki llamkachikuchkan wawqillaykuna pallaykuna tukuypi rikao chay presukunas gratis llamkan riki tukuypi hasta fabricakunatas kichakuyku riki cárcel ukupi kay tayta Bukele chaypi llamkachikuchkan rikao y chay cárcelkunapas wawqillaykuna pallaykuna yaqa tawa pachak presukuna wañuron kay El Salvador nisqanpi y chayta riki kay organizaciones de derechos humanos nisqankuna denunciachkanku wawqillaykuna panchallaykuna kay Bukele riki llapa chay presukunata mana sumaqtachu uywachkan chaynapim kay sasachakuy pasakuchkan hinaptinmi riki kunan chaqaya nishkan rikao chay presukuna wañuchkan pitaq chay uchayuq chay tayta Bukele uchayuq nispa tumpachkanku wawqillaykuna pallaykuna payman riki kay diferentes organizaciones de derechos humanos kay cárcelinpim chay presukunata wañuchichkanku o wañurunku nispa riki imay situacionpi chay wañurunqa materia de investigación riki wawqillaykuna pallaykuna maqaptinkuchu chay wañurun mana mikuyta munaspachu warkukurunkuchu bueno mana riki kachkanchu gobierno partemanta chay willakuy riki y kay organización de derechos humanos paykuna kaykunata qhawarichkanku riki wawqillaykuna pallaykuna solamente wachkanchik riki chay cárcelpim wañurunku yaqa tawapachak runakunaña pandillerokunaña nispa rikao chaynata ataqa rimarichkan riki allinmi chay estado de excepción pandillerokuna combate pero kachunya riki paykunapa derechos humanunkuna respetay nispa riki kaypi mama abogada Ingrid Escobar riki rimarin pay riki líder de organización no gubernamental ONGs socorro jurídico humanitario nisqanpi riki wawqillaykuna pallaykuna chay organización kachkan rikao socorro jurídico humanitario y chaymanta pacha riki wawqillaykuna pallaykuna paykuna rimarichkanku kay suwakunapa kay delincuentekunapa favor nimpi riki hinasuychkan kay chaqaya tawapachakñam chay presukuna wañurun nispa riki wawqillaykuna panchallaykuna chayñataq riki chaynallataq yachasqanchik kay Estados Unidos manta riki apachimuchkanku llapa chay mana allin delincuentekunata principalmente tren de Aragua hinataq hina Estados Unidospi chay huk delincuentekunatapas y chayñataq principalmente indocumentados a veces manaña ni investigankuñachu tren Araguacho delincuentechu imaynaya simplemente indocumentado kasqanku payqa delincuente tumpaykunku hinaspanku riki apachkanku kay naman riki wawqillaykuna pallaykuna hinaptinqa riki iman pasakuchkan chaypi kachkan incluso juezkuna abogadokuna llamkaykullachkanku
imaynama kay El Salvador nisqanmanqa chay carcelmanqa aparachinqaqa manataq ni delincuentipaschu manataq incluso papelninkunapas completotaq kachkan pero riki chay papelninta quitaykuspa indocumentado nispa riki apachichkanmanku riki kay El Salvador nisqanman mana chayllachu wawqillaykuna palaykuna tayta Bukele riki illarqa wak Estados Uniosta Donald Trumpwan parlaq hinaspa chaymanta kutiramuspa qallakuyku riki huk mega cárcel nisqan rurayta kay El Salvador nisqanpi riki kay tayta Bukele riki qallaykachinña rurayta kamas kutispalla riki qallaykachin chay hatun mega cárcel nisqanta incluso Donald Trump sutintaraq apanqa riki wawqillaykuna pallaykuna chay hatun mega cárcel chaymansi riki presos ripukunqa riki principalmente wak Estados Unidos lamanta y may llaqtakunapas prisonkunata apachiyta munanqa wak El Salvadorman hinatinqa riki apachinmanku wawqillaykuna pallaykuna wakman chayaqa El Salvadorman chayaqa manañas kutinñachu riki wawqillaykuna pallaykuna porque simplemente un preso más wawqillaykuna pachallaykuna rikaw hina kikin llaqtapiqa riki nisqan riki leykuna kay delincuentekunapaqa manam kanchu beneficios penitenciarios nispa riki chay niskarqanchik qallarinimpi riki incluso kay Perú suyupipas kachkan proyectos de ley kay personchikunata chay principalmente chay líderes de organizaciones criminales chay jefekunata de bandas criminales chaykunata riki kay El Salvador nisqanman apanankupaq pero achkachkan oposición rikaw no sé ham acuerdochu kawaq chaywan imaynaya chaynata riki wawqillaykuna pallaykuna huknin willakuy kay Irán nisqanpis wawqillaykuna pallaykuna tuqyaron riki bomba chaypi riki chunka tawayuq wañuykaron y wakiqkuna kachkan riki grave seguramente kay pasaq urakunapi riki wañu imakunqakupas chaynallataq yaqa waranqa wawqillaykuna pallaykuna kirisqakuna tarikullanku kay puerto petrolero Irán nisqanpi wawqillaykuna pachallaykuna y chayqa achkasu riki yaqa waranqantin kirisqaqa tanto runa riki wawqichallaykuna pani challaykuna kay puerto riki Bandar Abdad nisqan wawqillaykuna pallaykuna kay sureste de Irán nisqan lawpi chaynata riki willakamun Ministerio Interior de Irán ari kay explosión hatun explosión riki karullan hinaspa incluso yana husnipas chaynallataq uji husnintin chapukuykuspa altoman hukarikurqa kay zona de Shayita Rajay nisqan lawpi kay complejo portuario nisqan lawpi riki wawqillaykuna pallaykuna y chaynallataq riki willakamuchkankutaq kay cadena CNN nispan chaynallataq riki wakiq cadenas de noticias internacionales nisqankuna riki kay willakuyta riki wawqillaykuna pani challaykuna chaynata riki kay ministro interior de Irán Isakar Nomeni pay riki nichkan ña bomberokuna riki asuykunña kaylawman hinaspa riki ña amachallachkankuña yanapachkan vecinukunata kirisqakunata lliwta riki nispa hinakuchkanku según portavoz del gobierno paykuna riki qhawarichkanqaku imaynanpi haykaynampis kay bomba tuqyaron mana riki yachachkankuraqchu kunankama hukaqninchu a propósito o Estados Unidos o Rusia Chinacho o Israel mayjintaq chayta ruraron icha hukaqnin grupo extremista nisqanchu nispariki chayra qhawarinqaku wawqillaykuna pallaykuna porque manaraq yachakunraqchu más rimariri kay programa llanchikpi chaynataq riki wawqillaykuna pallaykuna illallasunchik riki kay guerra de Ucrania nisqanman yachasqanchik hina riki chaypi Estados Unidos riki qhallaykachirqa chay guerrata Ucraniawan Rusiawan y kunankama hinalla siguikuchkan tayta Donald Trump yaykurusqa desde campañanmantaraq nirqa riki kamas yaykuruspalla chay guerrata tukupayninman churaykullasaq nispa pero ichaqa mana kunankama tukupayninman yaykuchiyta atichkanchu chay guerrata mana tukupachichkanchu wawqillaykuna pallaykuna y chay saschakuy pasakullachkan wawqi challay pani challay riki incluso hukillata mana kay guerramantaqa rimarirqachu chaymi niskarqachi riki kay programa pipas yanqa chay tayta Donald Trump yanqa rimaq chay kamas juramentaykuspallam tardillanmanmi chay guerrata tukuchisaq nispa riki campañanpiqa rimarqa pero ichaqa kay Estados Unidos pichay arma rantikuqkunas riki tayta Donald Trump tiquchaykusqaku amaya ay mismo wichqarwaykuchu punkuta amaya ay mismo ay mismo kay armakuna rantichakunaykuta yanqachawaykuchu dejachaykuaykuya hukillachallatapas niptin riki
andejas jara riki chay ranti kunanta chaymiki chay Donald Trump kama chaygu ikuptinpas armakuna llapas soldadokuna chayach karjaraj kay Ucrania nisqanman chay killa tukuron hinatin riki kamas wichqaron riki punkuta wawqillaykuna pallaykuna armakunata apoyokunata quitarjarin riki chaymantam chayta Zelensky rirqaraq riki Estados Unidos ta qharichallaña riki reclamaj riki puntatin pitinwanmi qharichallaña payqa imapas sinaña riki kako pero chayman chayaron hinaspa rechazanraq chay pacificación nisqanta hinaspa pajarintinchallañ kamas kalparqa riki kay Reino Unido nisqanman chaypi huñunakunku hinallam apoyasaykiku no te preocupes Zelensky millón qullqita apachimusaykiku armakunata soldadokunata hinallam guerrata ruwakunki nispa riki hina chay apoyowan kunan kama riki chay tayta Zelensky hinallaraq guerrata ruwachkan pero mana suficienteñachu chay apoyo Estados Unidos eso riki apachiq suficiente armakunata riki wawqillaykuna pallaykuna runatapas llapa logística nisqankunatapas pero ichaqa kay quitaron riki chay apoyokunata hinatin sasachakuchkan chay riki kay punchawkunapaq hayna punchaw hayninpa riki wawqillaykuna Kiev nisqanta riki bombardearon chaypi riki achka soldadokuna wañun y chayñataq llaqta runakunapas chay tayta Bukeleñataq wawqillaykuna pallaykuna pakarayachkan riki kay Bukele nichkanchikña kay tayta Zelenskyñataq pakarayachkan riki chay uchkupi riki wawqillaykuna pallaykuna uchkuta riki ruwakurun machulay machuta riki chaypi riki achka punkuyuqta mana huk punkullachu huknin punkunta qunqayta dinamitado tinku huknintapas dinamitado tinkuqa huk lawninta lluqsichamunanpaq riki entonces chay ukupi riki chay búnker nisqanpa wawqillaykuna pallaykuna kay Zelensky pakarayachkan incluso como kay tayta Papa de Roma wañukun tayta Francisco chaymanpas riyta munarqa pero último horaqa niron riki manam riyta atisaqchu reunionmi urgente kachkan yachasqaykichina guerrapimiki kachkaniku mana atirusaqchu riyta niki nispa último horaqa pampachakuyta riki nikurun chayñata riki kay tayta Donald Trump nichkan jikutachkan riki incluso alto al fuego nisqanta ruwachirqaña tayta Rusia amamacha energéticos nisqankunata bombardeankichu sayachaykuya huk killachallapas riki convencerusaqku kay tayta Zelensky riki amaña masta guerra sunaykipaq nispa aceptarachirqaña hinatinmi kay tayta Vladimir Putin riki allinqachiki nispa riki aceptaykuspan alto al fuegoman yaykurqa riki hinatin riki samaykun kamas pajarintichallan riki wawqillaykuna panichallaykuna kamas pajarintichallan kaqlla bombardeaykus riki kay Zelensky riki chay energéticos rusos nisqankunata hinatin chaymanta riki rabiaruspan chay alto al fuego Estados Unidos pa mañawasqantaqa manam kasusaqchu nispa kaqlla kutiriyku hinaspa riki mana kanchu chay alto al fuego kay Ucrania nisqanpi pero kay tayta Donald Trump riki ejecutachkan riki Rusiawanqa mana ancha ima rimaypas kanchu porque mana necesitanchu payqa apoyota pero Ucrania misqa riki necesitan apoyonchikta por lo tanto Ucraniatam jikutananchik kay guerra tukunanpaq nispa riki jikutachkanku chay nisqa riki tayta Trump riki chay Crimea nisqantaqa chayñata riki kunan chay invadieron riki achka llaqtachakunataña chay llaqtachakunataqa entregaykunaykiñam manañam riki atinkiñachu reclamayta chayllapiña riki ama masta invadimunanpaq tukuchun chay guerra y hampa law riki hampaq kedanqa iwaklawpi paykunapaq hapikuykusqañataq rusukunapaq kedanqa nispa pero Zelensky mana munanchu llapachanta munani kutiykachipachun chay Crimea nisqanti llapachallan chay invadisqankunatapas riki kutiykachipachun chaypim chay guerra tukunqa manam ni huk metrotapas dejasaqchu allpataqa paykuna dueñonanpaqa nispa riki wawqillaykuna pallaykuna hinallaraq chay guerraman atipakuchkan pero incluso kay Donald Trump nirunña riki kay tayta Vladimir Putinta hinaspa chayllapiña bastayña amaña masta bombardeañachu llumpaytaña bombardeachkanqa nispa tinñataq kay presidente rusuñata así con riki pero paykunapas bombardeachkanmiki cha upallallachu hawakusaq ñuqaqa kutichikuchkani igualmanta riki bombardeanakuchkaniku nispa contestakun wawqillaykuna pallaykuna tenga kay Zelenskyta jikutasunchik chay paz nisqa firmananchikpaq porque chaynapim chay guerra tukunqa nispa riki kay tayta Donald Trump riki rimarichkan más rimari wawqillaykuna pallaykuna noticias internacionales chaynata riki wawqillaykuna pallaykuna inmigrantes kay Estados Unidos manta rimarisunchik riki kay Estados Unidos pillapa inmigrantes principalmente ilegales mana chay documento yokunas
ancha llakipi tarikullachkanku llumpayta imaynanpi wawqillaykuna palaykuna yachasqanchik hina riki kay tayta Donald Trump riki liyta riki chay punta unay wata liytaraq rikurachimun hinaspa riki nin kay llaqtanchikmi saqchakuyman riki chay ilegalkunapa kawsanpi yaykurun y paykunan riki kay saqchakuyta churaykuanchik llumpay delincuenciata aparamun yaq guerrami hinaña yaykuchkanchik paykunam huchayuq chay ilegalkuna huchayuq chaymi chay ilegalkunata qhariasunchik nispa riki qhariamuchka wawqillaykuna palaykuna incluso karqa riki programa riki chay programa visado nisqankuna riki incluso achka peruanukuna chayman qillqakurqaku a través de diferentes plataformas riki karqa riki plataformakuna chay plataformakuna qillqakuypas karqa riki hasta ñuqallapas ichapas tarirlayman visata nispa riki chay qunqayta riki rikurimutin chay plataformaman qillqakuranchik pero chaypaq karqa requisitukuna qullqisapacha kanayki karqa riki entonces chaykunata qawarispa chay qullqichayuqkunaman seguramente qumurqa visata utaq llamkapakuy munaqkunaman pikunaman qumurqapas pero achkam ayakuchanukunapas chaskichakurqaku chay visankuta riki wawqichalyaykuna panchallaykuna pero ichaqa chaykunata riki kay tayta Donald Trump suspenderachin hinaspa niykurun riki wawqichalyaykuna panchallaykuna chay visadukuna chaskisqankuna chayta suspenderachisunchik paqway chataña hinaspa riki paykuna ripukuchun nispa hinaspa niykurunña chay ilegalkuna sichum ña kachkan documentasqaña hinaspaqa sapa punchawmi paganqa $900 chaytam sapa punchaw paganqa chaymi mana pagananpaqa ahí mismo notificasqa punchawmanta ripuchakunan kiki challanmanta sapa challanmanta ama masta riki kaypi tiyananñachu nispa riki chay leytapas hurquykaramun chaysi riki chay leyman hina wawqillaykuna palaykuna sichun notificaykamusunki hinatinqa ahí mismo pasachakamunayki mana chayqa hasta debikurwaqsi riki waranqantin claro sapa puncha $900 iskay punchapi ya son $1,600 chunka punchawpiqa ya son a ver $9,000 ya wawqillaykuna palaykuna tenga chay leypitaq nichkan sichun mana pagankichu y chapa punchawtaq chay interés ninkunapas chay paganaykipas mirakuchkanqa porque sapa puncha $900 paganayki hinatinqa wasikita carruykita llapa ima kapuqnikitapas chaninchantas quitasunkiman hinaspa qhariamusunkiman mana qhariamusunkiqa sino aparusunki cárcel máxima seguridad de kay nama riki kay El Salvador nisqanman riki wawqillaykuna palaykuna entonces wakiqsi riki pakan hinalla kakuchkanku ayqin wawqillaykuna palaykuna kay la Florida nisqan wawqillaykuna palaykuna kay Florida estadopi riki nichkan waranqantin runakunata chay indocumentadokunata hapiykullaspanchik hinaspa mandasunchik kay El Salvador nisqanman bueno wakiqkunaqa riki manarapis hapichkaptinchik chay kutichakunqakupas allinmi kutichakuqkunaqa nispa riki wawqillaykuna palaykuna chayna kachkan sasachakuy riki Estados Unidosman riqkunapaq kunanqa sasaña riki manaña kanñachu chay famoso sueño americano o sueño del tío Sam chay rimaykuna kaq riki Estados Unidosman ripukuymanta llapa runa pensamiento hasta llaqta masinchikunapas Estados Unidosman ripukuymanqa pasakuymanqa waqpi qullqita $1 ganaykuspa mandamuyman aylluyman paykunapas qullqisapa kananqupaq nispa kachkanraqmi kunan punchawkunapipas llaqta masinchikkuna wawqillaykuna pallaykuna yuyay manaqkuna pero kunanqa manañam rinapaq allinñachu incluso qunqaytapas richkanki riki visaykipis kan documentoykipis kanqa completo pero chaychapi imachapas faltarunqa inatinqa ahí mismo chaylas qhariaramusunki otaq riki El Salvador nisqan cárcelman mandarusunkiman chaysi riki kay Estados Unidosman wawqillaykuna pallaykuna manaña turistakunapas riyta munanñachu kay Canadá nisqanmantas kay punchawkunapi riki waranqantin runa ripumuq chay turismo ruraq riki wawqillaykuna pallaykuna incluso kan riki canadienses doble nacionalidad estadounidense y canadiense paykuna riki kay tiempopi ripumunku kay uraylaman y chaynañataq hanaylaman ripunku riki por temporadas chay turismota ruranku pero kunanqa canadiensekunas manaña hampuyta munankuñachu chaysi wawqillaykuna sapa pachakmanta
sapa chunkamanta insonchik ashallanpi rimasonchik sapa chunkamantas hanchis manaña ka Estados Unidosman hampuyta munanñachu kimsa challañas riki wakeja inataya risaq nispa seguramente documento completo paykuna riki ejecutakamullanku chaysi riki avionkunapas manaña puriyta munanñachu manaña pasajero kasqanrayku porque nisonchik ya sichu pachak riki pachak runa illanman inatenja chay pachak pasajero riki chay avión yaykuchaykunman pero chay pachakmanta ninqa riki hanchis chunka mana ñuqaykuqa illasaqkuchu yanqallataq chay Donald Trump El Salvador mandarullawanmanku nispi natin haykallaña quedaron kimsa chunkallaña y chay kimsa chunkawanqa manaña avionkuna riyta munanñachu awqillaykuna pallaykuna hasta juntachinankukama manan kunanqa risunchu y chay iskay kimsa punchaw semanapi juntarachisumpas y chaynata juntachispañas illachimuchkanku chaysi kay turismo kay Estados Unidospi menos yakurun wawqichallaykuna panichallaykuna chaynata achka llaqtakunamanta tanto Reino Unido, España, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda chay llaqtakunamantapas manaña riyta munankuchu chay turismo ruraq wawqillaykuna pallaykuna que Estados Unidosta wakeja mana turismo llamanchu riqku sino negocio ruraq riki wakman riqku hinaspa riki chay negociokunata ruwamuqku hinaspa kutikuqku riki a veces empresariokunawan qullqisapakunawan tupamuqku hinaspa riki kaytay waktay ruwarasunchik nispa riki chayna papelkunata firmaykuspanku riki chay negocio ruraqkuna rikutikuqku pero chaykunapas manañas kanñachu más bien seriki ripuchkanku wakiqkunaqa hinalla chay turismo ruray munaqa kay México nisqanmaña wawqillaykuna pallaykuna y chayñataq riki kay Canadá nisqanpas punkunta kichaykun qamkuna turismota rurayta munankichik hamuychik kayman kaypi kachkan turismo ruwanaykichikpaqa mana ñuqaykuqa cobrasaykikuchu imatapas haykatapas nitaq papelnikichik completo kaylla kachun nispa porque hasta papel niyuqkunapas sasachakuchkanku riku wawqillaykuna pallaykuna sumaqtas revisachkanku por ejemplo uyachkarqani riki caso España, caso Reino Unido, caso Australia, paykunaqa incluso Francia, paykunapaqa kachkanñas abogados especialistas hina aeropuerto wawqillaykuna pallaykuna hinatinsi llaqtamasinkunataqa sumaqta orientachkan sumaqta papel ninkunata revisaspa riki aviachkan wawqillaykuna pallaykuna sichun pipas maypas mana sumaq papel nin qillqasqa o imapas faltapi kachkan naptinqa amarillo yanqañataq quedaramuwaq yanqañata El Salvadorman chay ima ruchkawaq chaypiqa chinkaruwaqmi nispa chaysi llaqtakunaqa mandachkanku llaqtamasinkutaqa sumaqta pagronaykuspa qunqayta Estados Unidos chayaramuspa chinkarunanmanta wawqillaykuna pallaykuna chaykunanqa kay tayta Donald Trump Estados Unidos sasachakuyman yaykurun riki en tema de turismo yachasqanchina kay Huamangaman kay pasaq Semana Santallapi tanto runa chayamun como 30,000 turistas nispa ninku rika tenga chayqa achka qullqichata riki saqichaykun natenqa chay mana paqway turistakunamunmanchu naten imaynataq quedanmi igualito pues wawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos manaña turistakuna riptin riki qullqipas pisichkanña hotelkunapas samakuchkanña kayna piscinakuna playakuna chaykunapas samakuchkansi wawqillaykuna pallaykuna riki chaypi negociokuna paqwayta fracasakuchkan y chayñataq primeramente kay inmigrantes kuna riki llamkapakuq chakrapi rika vacata michispa chakrata tarpuspa llapa frutakunata cosechaspa verdurakunata cosechaspa tarpuspanku chayna riki wawqillaykuna pallaykuna y kay inmigrantekunalla chaypi gratis mana gratis sino que tumpa baratupa riki llamkapachakuqku wawqillaykuna pallaykuna mana riki qullqiyuq kananku rayku riki nadallatapas ganaspanchik chayllapas kanqachik nispa pero ñuqanchikpaqa chay qullqiqa allin susa riki ñuqanchikmanta riqpaqa kaypi nisonchikya ganaq kanki riki 50 soles tawpuncha wakpiqa 80, 100 hina pagasunki riki pero hina wak Estados Unidos paqa chayqa manas imapapas haypanchu wawqillaykuna pallaykuna propina hinalla chaysi kikinkuqa mana llamkapakuyta munankuchu chaysi chay inmigrantekunalla chaypi llamkapakuq pero inmigrantepaqa chayqa qullqi suñasakakuq incluso chayna chakrakunapi frutakunata quharispa cosechapakuspa chaynataq chakrakunata verdurakunata tarpupakuspa cosechapakuspallas qullqita huñuchakuqku hinaspa chaywan allin kawsakuyniyuq kakuqku incluso ayllunkunamanpas apachimuqku wawqillaykuna pallaykuna pero chaykunas tukurunña chaysi llapa campesino mana campesinochu granjero wakpiqa wawqillaykuna allá se llaman granjeros entonces llapa chay granjerokunas wawqillaykuna pallaykuna llapa fruta tarpuqkuna manzana uva chay tarpuqkunas lliw fracasaron mana pipas huqariyta
kunapi hina estadounidense kunañataq mana llamkapakuyta munanchimanta chay nada qullqichapaqa ñuqaqa tiempuytaqa perdisaq chayqa imaypipas haypanchu nispas kikinku puraqa mana llamkapakuyta munankuchu preferinku su wawqillaykuna pallaykuna yachasqanchinariki por tema de exportación kay Perumanta Chilemanta uvakuna arana chaykuna ripukuchkan manzanakuna rika kay Ecuadormanta llapa plátano ripukuchkan riki tanto benatis más barato cuestan wawqillaykuna pallaykuna chayaqkunamanta ranti de que wakpi kusichaspayki rantinaykimantaqa, o sea wakpi kusichaspayki rantikon que te cuesta doble su wawqillaykuna pallaykuna tense mejor amaña kusichasunñachu hinanta dejawsunchikña mejor waka país sudamericano nisqankunamanta hamuchkan llapa imakunapas chayllataña rantikuspan chayllata mikusunchik nispa pero ichaqa llapa imakunapas liwsi wicharikurin wawqillaykuna pallaykuna nisunchik ya un sol cuestaqsi 2 solesña 10 soles cuestaqsi 20 solesña 50 soles cuestaqsi 100 solesña 100 soles cuestaqsi 200 300 solesña 500 soles cuestaqsi 1000 1500 soles chaynas liw wicharikurin imakunapas wawqillaykuna pallaykuna porque kay tayta Donald Trump riki chay guerra de aranceles nisqan yaykuron manchu kay Perú suyutapas 10% nisqanta cobrayta munarqa ari chayta riki tumpata suspendikun riki llaqtakuna liw ruegakuruwan nispa riki seguramente estrategian karqa riki llaqtakunawan rueganakuspanku porque wakiq hina serinko riki kay Estados Unidos como somos latinos país imaniwanchikmi patio trasero niqrikaw como patio trasero riki como Mama Boluarte wakiqkuna riki ruegapakurunku hinaptinsi riki wawqillaykuna pampachaykamun chay arancelkunata europeukunapas igual pero wakiq llaqtakuna riki contestakuron aya arancelta cobrawachkanqa ñuqapas cobrasayki nispa como China wawqillaykuna pallaykuna chaysikuna llapa imakunapas liw wicharikuron wawqichallaykuna panchallaykuna manas Estados Unidos kanchu runtu manas kanchu wallpa wawqillaykuna pallaykuna chulalla runtus wawqillaykuna pallaykuna cuestakullan kaypi kachkan runtu chakra runtu cha un solo ciudad runtu ñataq 3 por un solo a veces 50 céntimos hina rikaw wakpi kachkan wawqillaykuna panllaykuna chulalla runtu $1 hasta $2 haykataq chay soles nimpi 4 soles 5 soles chulalla runtu entonces kaymanta runtuta mandanki wakman wawqillaykuna pallaykuna qulqisapa kakuwaq rikaw allin negocio kachkan chay partipi pero kay guerra de aranceles nisqañataq malograchkan riki chayna rantipakunata wawqichallaykuna panichallaykuna chayash nisqanku riki kay hatun tiendas imaynan kay Perú suyupi kachkan riki hatun tiendakuna kay Ayacuchopi ruranqakuña mega tienda nisqanta chay metro nisqan kachkan Limapi kachkan riki plaza nisqan achka riki kachkan wawqillaykuna mana sutin rimasunchu pero ichaqa Estados Unidos kachkan como por ejemplo Walmart nisqan y wakiqkuna chaykuna riki wawqillaykuna pallaykuna baratupi rantikuq imakunatapas pero por tema de guerra de aranceles riki wawqillaykuna pallaykuna liw wicharikuron hinaptinsi llapa imapas doble cuestakuchkan chaysi tayta Donald Trump kay pakallapi riki parlarinku mana liwpa yachasqantachu kimsanku sitanakuruspa riki bueno kikin Donald Trumpiwan qatawanku chay kimsa tiendakuna hatun tiendakuna citaron Donald Trump pakan linaspa riki chaypi nikurunku señor Donald Trump chay guerra de arancelista tukupayninman churay manachun churan hinaptinqa killapim kay killa tukuypaqmi mayo killapa junio killapaqmi llapa kay hatun tiendanchikuna vacío kakunqa mana imayuq kakunqa hinaptinqa llapa estadounidense runakuna maypitaq imatapas rantipakunqaku nispa wawqillaykuna pallaykuna ña amenazaykankuña y kay punchakunachiki qhawarishkasunchik tayta Donald Trump imatas ruranqa ña riki Indiaman mandaron ña riki runanta riki disimulado naspa ruegapakaramunña Indiamantaya mandamuychik tumpa baratullawan chay arancelkunatachik manaña cobranakusunñachu nispa riki disimulado chayta rurachkan porque rimarqa riki ñam presidente chino ruegapakuachkan chay arancelkuna tukunanpaq nispa rimarqa y presidente chino ñataq ay mismo mandaykun riki runanta hinas rimaykachik Estados Unidos manam imatapas rimanikuchu ni chulla palabratapas kusanikuraqchu aya hinallan chay guerra aranceles chaysi wawqillaykuna pallaykuna chay nakuna riki kay iman nisqankuna chay riki parlantipi tukuy ima rikchaq artefactokunapi parlantichakunapi principalmente riki kachkan chaytas riki wawqillaykuna
palaykuna suspenderachin manaña rinanta riqa ya incluso ñampiña kachkarqa cargasqaña kachkarqa hinasnichkanku más bien chayman chayachinaykichikta huklaman mandaruchik porque manañam kay Estados Unidosman chayanmañachu chay carganchikuna nispas achka tukuy chaqkargakunata suspendiykachin wawqillaykuna palaykuna chaynta seriki kay Estados Unidos uywanku achka kuchita rikaw chay kuchi aychata riki mandanku kay Chinaman chinukuna riki mikunankupaq rikaw pero chaytapas niykurun señores estadounidenses señor empresario manañam kuchi aychaykichikta munanikuñachu munaspaqa kajaykachkan aranceles tanto por ciento ta pagaychik yaykumunanta munaspaqa pero manañam munanikuñachu kutichikuychik chay kuchi aychaykichikta nispa niykarun hinatin siriki kunan chay empresario manaña atichkanñachu riki tantos toneladas aychata porque achka tonelada aycha riki wawqillaykuna palaykuna mayman chayman apurado pero antikuyta seguramente llaqtaman kutichispa chiki rematanqa riki wawqillaykuna o regalakunqapas o wischurunqapas kañarunqapas pamparunqapas imatay ruranqapas icha lamar huchamanchu wischuykunqapas a veces chaynatam chay empresariokuna kanku riki wawqillaykuna palaykuna mejor chay en vez de fracasarnanchiktaqa ya en vez de estar regalando todo mejor lamar huchaman wischuykusunchik llapa challwakuna mikukunanpaq nispapas nichkanmankuchik porque chayna pasakuchik wawqillaykuna palaykuna kay Estados Unidos ya Estados Unidos wawqillaykuna palaykuna total yaykuchkan riki chay hatun crisis nisqanman imana chayllachu wawqillaykuna paychallaykuna kachkan riki mas rimayraq kaykunamanta pero ichaqa hamuq programakunapi riki masta rimarichkasunchik chaynata riki wawqillaykuna palaykuna kay tayta papa de Roma yachasqanchik hina riki haynimpa lunista wañukullan riki ña semanaña prácticamente wawqichallaykuna paychallaykuna domingota riki incluso misakurjaraq mana completuta misakuspapas iskay kimsa rimayta riki apachirjaraq Pascua kasqanta riki saluduta riki y naspa lunespakllataq wañusqa achikyaron chaymi nichkanku riki achka rimay primero nichkanku manañam chay papañachu karqa simplemente huk clonmi karqa nispa wakañatami nirqaku hina kikinraqmi kaytaqa karqa pero ichaqa wañurachinkum nispa porque kachkan siriki chay huyuyasqa wawqillaykuna pallaykuna uyachampi imaynampita huyuyaronman karqa uyachan gripillawanqa wawqillaykuna manam riki huyuyanchu achkaqtam kay llaqtanchikunapi hawanchik gripiwan brunkuwan wañukuqta quizá hasta yawarkunata toqaspa wañuchakullanku tabarrillukunawan pero manami uyanja huyuyanchu wawqillaykuna pallaykuna chay siriki chay pampa hawaq ninkuna o sea pampapakuq riqkuna riki yachasqanchik riki kay lunes martes miércoles hasta hayna punchawkama riki velorio karqa visita rikurqa riki más de 250,000 turistas chayna chaykurqa riki wawqillaykuna palaykuna chaymamiki mama Boluartepas riyta munarqa hinaspa pampaykasimusqa nispa kunanpaq atipakurqa pero congreso mana ari nirurqachu riki wawqillaykuna palaykuna entonces chay hawaq ninkuna ninku uyachampim kachkan pukayasqa pukayasqa mana yawar wañusqa nin no está kachkan riki nispa nin wawqillaykuna palaykuna hawaq ninkuna tinmi pensachkanchik ichapas a propósito pues wañurachinku porque profeciakuna kan rimaykuna kan 11 chay número 11 nisqanchik utilizanku riki kay tayta papapaqpa riki wawqillaykuna palaykuna 11 años 11 meses 11 días chaynampis wañukunman kasqa kay tayta papa entonces chayta sumaykunku son 33 símbolo de Cristo riki haykampi wañukurqa Cristo niskanku kimsa chunka kimsan watapi rikaw entonces chayna acordasqa chayna contratasqa kanman karqa chay siriki tayta papa manarqa wañukuchkaspa yanqalla musqupakuq wawqillaykuna palaykuna chay siriki yana runa hatikachakuq tayta papata hinatinsi a vecesqa hatariruspan purikachaq chay tutayaypi rinqa hina kay papapa nampe wasimpi rika porque chay wasikunaqa riki machullay machu hacienda wasikuna hina wawqillaykuna pallaykuna entonces chaymanta puñuchaykuchkatin yana runa hamun hinaspas amenazan pero chaymi nichkanku chay yana runaqa hina chay ukupim kachkan riki chayna mana allin runakuna hay una mafia también dentro del catolicismo chaykunam chay ruraqninqa yanqa papata churmichaqku a propósito unquchiqku a propósito tutakuna riki hatarispan chay broncuanpa riki unqurullan riki wawqillaykuna pallaykuna
porque chay a propósito churmichaj koriki un kuchinan koray kuena teriki chay pensamiento an kaspansi yan haña loco yakosja kay papa Roma nispa ariki willakunku porque pay siempre contacto picarja rexinakos hankunawan ayllunkunawan hina kay Argentina pikajwan y chayñata riki amigo chankuna kajo kuarmipis amiga chankaj chay siriki desde velorio jallarishkamanta hasta tukupayninkama mana kuyusqachu ladonmanta y kaq siriki amigo chankunapas paykunawan siempre qillqanakujku y chay siriki chay rikuqninkuna wawqillaykuna pallaykuna kay willakuykunata chaq churimunku pero a veces creenapaq mana creenapaq ñay kay rimaykuna riki wawqi challaykuna panchallaykuna chaynaqa haya aviaykullanku riki chayman presidentekunapas rinkuraq tayta Biden Milei Zelensky Trump aunque Zelenskyqa mana chayarunchu Mambolatipas riyta munarqa y chaynata riki presidente argentino Milei tardearunsi riki y chayna riki paseaykachispanku wawqillaykuna pallaykuna ña pampaykullankuña kay tayta Franciscota riki papa de Roma nisqanta wawqillaykuna panichallaykuna yanaq kachkan incluso fotokuna videokuna chayta qhawayta munaspaykichija bueno qhawaychay chay redes sociales nisqankunapi videokunapas kachkan YouTube nisqankunapi imayna haykayna papa pampakusqan riki wawqillaykuna pallaykuna pero kaypik willarimuchkaykichik un resumen nisqanta riki tukuy kay pasakusqankunamanta riki wawqillaykuna panchallaykuna chayñata riki ña papata pampaykullankuña hinaspaqa riki chay yaykuykunqaku kay conclave nisqanmaña wawqillaykuna pallaykuna ima chay conclave ari chay conclave riki hatun huñunakuy papata akllanankupaq musuq papata akllanqaku wawqillaykuna pallaykuna chay siriki ña sutinchasqaña kachkan achka runakuna kachkan riki huk africano kachkan riki huk chino kachkan riki hina romano wawqillaykuna pallaykuna listapi incluso kachkan huk estadounidense kachkan riki listapi chayna sutinchasqaña kachkan paychusmi nispa incluso kay Perú suyumanta kimsa riki kachkan cardenalninchikuna chaymanta riki iskayqa mana atinchu participayta porque watan pasaron riki watan pasasqaña wawqillaykuna pallaykuna chullalla kachkan riki chay cumpliq pero payqa botaqlla rinqa por mana riki akllachikuyta atinmanchu riki chay tayta cardenal Castillo riki ña waka Romapiña tarikullachkan paymi riki mama Boluartapa contrampi riki anchata rima kacharqa wawqillaykuna pallaykuna porque yachan riki mas llaqta kuyaqchusmi kasqa kay tayta Castillo wawqillaykuna pallaykuna hinaspa riki nin riki kay kunan gobernanchikkunaqa mana allin runakunan gobernawachkanchik nispakuna riki paymi kunanqa Romapi tarikuchkan chay conclave nisqanpi papa aklaypi tarikullanqa wawqillaykuna pallaykuna manaraqtaq ni pampaykuchkankuraqchu kay papa de Romata manaraqtaq allaq aviaykullachkankuchu ñas quitanakuy kachkarqaña peleo kachkarqaña wawqillaykuna panchallaykuna porque kay peruano riki kay chay soldalicio nisqanpi umalliqkuna chaypas participaytas munasqa riki wawqillaykuna pallaykuna pero ña niykunkuña ña watayki cumplikurunña ya tienes más de 80 años manaña participaqñachu nispa chayñataqsi huk runatapas chayna papa riki qarqurunman kasqa riki chay cardenal kayninmanta mana allin rurasqanmanta paysi jikutakusqa riki chay conclaveman yaykuchiwanaykichikmi ñuqaqa cardenalmi kani ñuqaqa antiguo kani wataypi kachkani yaykuchiwanaykichik nispas hikutakun wawqillaykuna pallaykuna pero documentutas rikurachimunku kay papa riki paqwaypaq qarqurusqanmanta chay cardenal nisqanmanta wawqillaykuna pallaykuna tensi chayna pelio ña kachkanña manaraqpas kay papata akllachkaptinku chayman yaykuyta munaspaq seguramente akllachikuyta munan riki como musuq papa de Roma imaynay wawqillaykuna pallaykuna entonces seguramente kay punchawkunamantaqa qallaykuchkanqa willakuy riki chay conclave nisqan ñatin sapa punchaw riki suyarayasunchik ñachu papa ñachu aclarunkuña nispa sichum yana husnicha lluqsinqa hinatinqa nisunchik riki manaraqmi papa kanraqchu nispa riki chayñataq riki sichum aclarunqakuña hinatinqa ruyaq husnicha lluqsimunqa hinatinqa habemos papa ñam kachkanña musuq papa nigamunqa riki wawqillaykuna pallaykuna hinatinqa chaypi riki lliw llaqta principalmente católico riki ninqaku ñam kachkanña musuq papa nispa festejanqaku wawqillaykuna pallaykuna pero ña nirqa
kichikña pasaq programa kunapi kay papa es un papa apocalíptico wawqillaykuna pallaykuna kay papado nisqansi kay tayta Franciscowan tukun riki wawqichallaykuna pallaykuna payta riki contratasqaku chunka huk watayuqlla gobernaykunanpaq kay católicokunata hinatin kunanqa riki ña asuykamuchkanña kay tiempo de apocalipsis wawqillaykuna pallaykuna chay nisqanku kay papa apocalíptico hamuchkan el Pedro el Romano nisqanku Pedro el Romano chayna papa pero kachkan profecía kuna diferentes profecías wawqillaykuna pallaykuna chayta cumplicachingakuchu imaynaya chiqapchu karon bueno papaman tenemos hasta con capas chaquironra bien wawqillaykuna Panchallaykuna incluso hay un papa Roberto tal Roblando Roberto chayna sutiyuqpas profecía pikachkan chayna sutitas posiblemente churakuykunqapas imaynaya wawqichallaykuna panchallaykuna entonces kay punchawkunamanta riki chay conclave niptinki qhawarishkasunchik kay papa aklayta siempre que cae como es papa a nivel mundial o el mundo católico achka orona kakon natin siempre kanga suspenso pero chay papa apocalíptico o el para con aklay kachikonga moso papa kai Roma pipaiwan serike kai tokonga kai tukuyricha hawas hanchik ima konapso awqillaykuna pallaykuna si Estados Unidos ta hawachkanchik potencia mundial yaykuy con hatun crisisman chinañataq mirakuchkan Rusiapas mirakuchkan chayñataq riki papapas wañukun inatenqa musuq papa riku imakunatara hawasunchik wawqillaykuna pallaykuna ahí estamos en lo que es nuevo orden mundial musuq eraman yaykuchkanchik wawqillaykuna pallaykuna porque kayna cambiokunaqa siempre hamunmi sapa cada temporada riku wawqillaykuna pallaykuna según historia por ejemplo kay Perú llamantara hawaspanchik hawarjanchik riki puntata según historia karqa riki pre-incas nisqankuna chaymantaqa periodo incaico rikaw incakuna mirachirqaku riki hatun llaqtacha chay Tawantinsuyo nisqanta incakuna justo mirachaykuchkan allin yaykuchaykuchkan hinachkaptin españolkuna chaykamuspa riki colonialismo nisqanta riki paykuna churaykurqaku riki naspallapa inca mirayninchikunata ñataq riki abuelunchikunata servidumbre nisqanman haykuykurqaku riki wawqillaykuna pallaykuna servipakunanpaq hasta kunankamapas riki y chaymanta riki hamuron riki chay independencia nisqan riki huk hatun cambio riki era republicana to chaykunata kay Perú suyllapipas hawarinchik y chaymiki chayna hatun cambio kunan riki a nivel mundial yaykuchkanchik huk hatun cambio nisqanman mana ñuqallachu nichkani sino nichkanku riki achka rimaqkuna wawqillaykuna pallaykuna wakiqa quizás tumpata exagerachkanku wakiqa quizás allintapas rimachkanku pero mana yachakunraqchu imayna haykayna kanantapas wawqillaykuna pallaykuna más bien ñuqanchik hawalla kananchik más bien taqichaykuykunanchik por si acaso wawqillaykuna pallaykuna porque nimuchkanku riki crisis alimentaria nisqanpas hamukuchkanmi nispanku antes ñuqanchikqa bendisisqaraq kachkanchik wawqillaykuna pallaykuna sarachanchikuna papachanchikuna imachanchikunapas anki chaninninpi kaspa o aslanpi kaspapas kapullawachkanchiraq haynawatapas allinta ruruykurqa kunan watapas kachkanraq riki wawqillaykuna pallaykuna chayta aprovechaykuspanchikmi taqichakuykunanchik guardachakuykunanchik porque sarakunataq por ejemplo chulkichata ruraykuspa guardakuaqmi unay wata hina sarachanpipas sumaqchata watachaykuspaq guardawaqmi unay wata papachakunatapas riki chuñuykuspa utaq riki chakichaykachispa o yanuchaykuspa chakichaykachispa guardakuswanmi incluso calabazakunatapas sabes calabazakunatapas llakikuypaq hawani huklawkunapi lliw ismurachinku lliw perderachinku riki wawqillaykuna pallaykuna entonces cebadas trigo chay wakiqkunaqa riki cereales nisqankunaqa como chaki kakun hinaspa hawkam churarayakun unikuqa puyullamanta wawqillaykuna pallaykuna cuidaranchik puyupas muy payamuachkanchiktaqa hinaspa ikutachkanta llapa kawsaychanchikkunatapas manani guardakunanchik valinchu riki pero kachkanmi kunanqa sumaq bidonchakuna riki tiendapi plasticomanta chaykunapi sumaqta taqichaykusunchik pero a veces mana chaykunapi pinsanchikchu kunan punchawllapi pinsanchik hullqinchik karun kunan punchawllapi imanchikpas karun kunan punchawllapi mana riki pinsanchikchu hamuq punchawkunapi puntakunata pinsaqku
hamuq punchawkunapi hinaspa riki inkanchikunapi ruraqku riki hatun chuqllakunata hinaspa chaypi riki tajiykuqku natin kay mucho tiempoñataq riki hurquykaramuqku chaymanta mikuqku chay inkakunapi tiempunpiqa mana yarqaymanta runaqa wañuqchu siempre mikuykakuq kunan tiempokunapiñataq kachkanchik riki tiempo capitalismo personalismo kaqay chay covid nisqawan manachu saschakuy llumpay saschakuy karurqa chaynakunapas kachkanmanmi kay hamuq punchawkunapi chaymi necesario riki imapas kapuaq ninchikta siempre huñuchakusunchik tajichakuykusunchik wawqillaykuna pani challaykuna ma rimari riki kay programa llanchikpi ari kaykuna riki willakuykuna kay noticias internacionales nisqanmanta wawqillaykuna panchallaykuna chaynallataq riki chaynallataq tukupananchikpaq hina riki llapa puertos peruanos nisqantas wichqaykullanku wawqillaykuna pallaykuna imaynanpi yachasqanchik hina riki qayna punchaw allinta riki kay Huamanga laut y kay Corrillos Andes nisqanta riki Yunka lawkunata norte lawkunata lliw pararon riki y chaypam sutin riki fenómenos meteorológicos anómalos nisqan riki wawqillaykuna mana timpunkunapi riki chaysi riki kay costa laupipas ancha sasachakuy kakullachkan imaynanpi chay fenómeno meteorológico anómalo nisqan chaykaramun chaysi riki suqtajanchis chunka puertos wawqillaykuna pallaykuna kay litoral peruano nisqanpi wichqaykullanku porque olakunas riki lapukamuchkan wawqillaykuna pallaykuna machuta mirakuykuspa wiñarikuykuspa ancha kallipakunawan incluso ina lamar huchamantapas lluqsikaramunsi chay olakuna wawqillaykuna pallaykuna entonces chaysi riki qunqayta chay bukinchikunata chay lancha chanchikunata sachakuyman churarunman o chay challwaqkunatapas qunqaytapas wañurachinmanpas mejor wichqaykusunchik nispa riki wawqillaykuna pallaykuna wichqaykurunku principalmente wak norte centro sur del país a nivel de la costa wawqillaykuna pallaykuna kay taruaykullanku chaysi nichkanku hasta 29 de abril chay punchawkamas wichqasqa kanqa kay playanchikuna chaynallataq wawqillaykuna pallaykuna chay puertos nisqankuna playakunaqa ama riki chay bañakuqkuna rinankupaq ankikunan tiempokunaqa ña chirini ña chaykamuchkan mana ña bañakunapaq hinañachu veranopi musiqa riki llapa runa playallapiña kaku pero chay olas anómalos nisqankunawan wawqillaykuna pallaykuna llapa puertokunata riki wichqaykullanku chay posiblemente tumpata chay challwakuna riki wicharikunqa porque chay challwakuna solamente congelados nisqallaña riki chay nishu ukumanta chay hatun challwasqakunallaña riki chayamunqa chay frescokuna tumpatapas menos yarinqa kay punchawkunapi wawqillaykuna pallaykuna chaynaqa bueno barato chaninta challwata mikuspaqa mikuchankichik wawqi challaykuna pani challaykuna total son 68 puertos cerrados a nivel nacional hasta el 29 de abril, hasta martes 29 de abril, chay punchawkama wawqillaykuna pallaykuna wichqarinqa según Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI wawqichallaykuna pani challaykuna chaynata riki Dirección General de Capitanía Guardianía de Costas DICAPI y Marina de Guerra del Perú paykunapas ña reporte nisqanta chaqchuykaramunkuña wa costa laupi yachaqkunapaq riki lamar hucha laupi yachaqkunapaq hinaspa paykunatapas anyaykullachkankuña kaykunam kachkan cuidawan ya ama ya challwaq richichu chay taxa bukikunapiqa chay hatun bukikunapi normal riki chay machullay machukunaqa mas ukunejpi challwanku riki mientras taxakunañataqmi yaqa patallampi challwanku y paykunam ancha kayna oleajes anómalos nisqankunawanqa sachakuypi tarikullanku porque a veces tikrarapumpas o a veces ukumanpas apaykun y chayna a veces wañuykunata tarinku riki wawqi challaykuna pani challaykuna entonces wawqillaykuna pallaykuna cuidawan riki costalawpi kaqkuna kanqaku chayna riki wawqillaykuna pañaykuna kay corredor rojo nisqanta wawqillaykuna pañay corredor rojo nisqantapas chaqay extorsionachkankuña ari kay corredor rojo chaynata corredor azul corredor morado chayna kachkan riki alimentadores wawqillaykuna pallaykuna kay hatun metro de Lima nisqanpa chay hatun metro riki wawqillaykuna pañayku kikinpa ñannin riki chay ñanninmanqa mana huk carruqa yaykunchu paykunapaq especial ñannin paykunalla purichakunanpaq mana kay Huamangapi hinachu riki kitan
mana hokningraj tetet hasta chocarisbaraj mana chayqa kanchu riki kay Metro de Lima nisqanwanqa chay alimentadores nisqankunam kachkan riki corredor rojo, corredor azul, corredor morado, chayna sutiyuqkuna wawqillaykuna pallaykuna tos paykunatapas ñas qallaykullanña chay extorsión nisqan wawqillaykuna pallaykuna chaysi wawqillaykuna pallaykuna kaqay huknin chay corredor rojota huk motopi hatikachaykuspanku baliaronku hinaspa papeltapas dejaykunkuraq chay nichkanku wawqillaykuna pallaykuna incluso chay papelpi nichkan riki paganaykichikmi nispa chaymiki tumpa mancharisqa kachkanku porque kay metro chaynata chay corredor rojo los alimentadores chaykuna riki wawqillaykuna pallaykuna achkan riki concesionado riki concesión estatal nisqa directamente chay concesión estatal nisqantallachus afectachkan nispa nichkanku ñuqa mana kaymanta sumaqtachu yaymanaykuita atichkani porque imaynampitaq chayta ruwanmanku ari rimaykuna kachkarqataq manataq paykunataq extorsionankuchu solamente extorsionachkanku llaqta privado kaqkunallata posiblemente riki ina gobierno manta kayta ruwamuchkanku nispa nichkarqanchik ina kay programapipas chaychu pantachiwananchikpaq chayta ruwachkankupas wawqillaykuna pallaykuna porque primera vez kay noticia lluqsiykamun corredor rojo o concesión estatal nisqanta chayna extorsionasqankuta amenazasqankuta y baliasqankuta wawqichalyaykuna panchallaykuna ari chayna sachakuykunam kachkan Limapiqa manaña mastaqa churamunchiñachu a veces wawqillaykuna pallaykuna porque kunan churaykamunman Limamanta wañurachinmi baliaronmi asaltaronmi wasin punkullapu mototaxistata wañurachin chayka kuchkan kay punchaw kay sábado punchawllapi wawqillaykuna pallaykuna achka hawaqpi ari kay corredor rojotaqa hayna punchawamara haynimpamaraqmi kay pasador qariki pero kayta yacharinanchik riki kay empresakuna siempre sachakuyta rikulachkanku pero chay wañuykunamanta baliaykunamanta tukuy chay asaltukunamanta sapa punchaw Limapiqa wawqillaykuna pallaykuna kakuchkan chunkampi wawqillaykuna pallaykuna docenampi wawqillaykuna pallaykuna chaymi a veces kayna importante kaqkunallataña kaynakunamantaqa chayrichimuykichik willakuykunata porque chay wakiq willakuykunataqa ya aminchikñam a veces riki wawqichallaykuna panichallaykuna mari kay programallanchikpi wawqillaykuna panichallaykuna kaypi nichkan riki a ver kaypi kachkan willakuykuna riki último minuto a ver qhawaykullasunchik maskachaykullasunchik wawqillaykuna pallaykuna a veces willakuykuna riki chaykamuchkan a veces de último minuto manachu kan hinatinqa riki tukupayninman hinaña chaykullasunchik kachkarqata riki chay huknin willakuy riki anki chaytaqa ña pasawarqanchikña policiakuna riki asaltasqaku wawqillaykuna pallaykuna ikin policiakunalla riki pero kaypi nichkantaq bueno noticia último minuto poder ejecutivo chayñataq kay poder legislativo tejuchkan ministerio público nisqanta kay fiscalkunata kay ejecutivo tejuchkan porque presupuestotam cortaykurun hinatinmi manaña ancha kachkanñachu Julio riki claro Julio llama imapaqpas servikun riki llamkapakuqkunata secretariokunata asesorkunata contratanaykipaq mana kanchu y tanto problemakuna kakuchkan sapapuncha riki nichkan kay mama Delia Espinosa poder ejecutivo tejuypaq wachkanchik hinatinmi manaña riki atikanikuñachu ñuqayku ima ruraytapas chay hasta delincuentekunatapas kachaykullachkanku riki wawqillaykuna panichallaykuna rimari riki mas rimari kay programallanchikpi ña tukupayninman chaykullanchik chaynaqa riki pajarinña riki mas willakuykunata aparikuykuspa chaykamulla saqaripukullani pasakullani wawqillaykuna panchallaykuna Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa